Bangcwele benkosi, umkhuhlane bewukhona kodwa ithema ngithatha uhambo lokuza la ngazizwa egazini kunomehluko omkhulu. Bengiphethwe ikhanda elinzima kabi, bengathi khona okucaphulayo lapha noma ucaphula ngenzipho, ufuna ukuthatha ikhanda lonke. Kodwa uma sengihlela ukuthi ngoba senginesikhathi eside ngagcina la esanda neso, baye babuze-ke nabanye ukuthi hawu waqoshwa bani? Cha, kuyale eziningi izinto ngiyibonga Nkosi enkulu yasebuhlini. Nami nginako-ke nje lokukhumbula amaNazaretha ngoba ngabona into enhle emhlabeni uma ngiqala ukubona le ngubo emhlophe. Ngangingazi ukuthi khona into enhle kangaka emhlabeni, njengoba igama lithi singabasebuhleni sibahle ngempela futhi ayikancane. Ngiyacela-ke nami ukuthi uNkulunkulu angembathi. Engizakhuluma la kube ngokuzophilisa abantwana babashembe ngoba nikhethiwe, nakhethwa unyazi. Njengoba nilapha nje nimenywe unyazi futhi uDozani la. Ngicela ukuthi uNkulunkulu-ke umnikazi wezinto zonke angiphe ulimi lwasezulwini ngoba njengoba nibahle kangaka nidinga ulimi lwasezulwini. Ngehlabelelo engizawucela umdlula kuso, ihlabelelo mangikhumbula kahle noma sekumlando yini engathi ngigcina la ngagcina kuyo le nyanga futhi kumeya ngisazi unyaka wakumuphi lo wasendula ngasi kodwa kwakumeyi. Ngiyibonga Nkosi enkulu yasebuhlini. 88 hlabelelo. Izanini zizwe no yesi ekuphalani yesi okuthothwa siyo ngishushwa nabo ubhimbi nomkhuhlane ongiphethe. Ngiyibonga Nkosi enkulu yasebuhlini. Kodwa ngoba ngiphambi konyazi sisekuphileni, bangcwele ihambe ngale ndlela esikuyona nezo maNazaretha engcwele. Sangena la nathi iy'nwele zethu zazisemnyama ngoba uyabona uma uzobheka ngama-dim light, hhayi ngama-backlight, shaye ngama-dim light. Amen. Iyahambeka le ndlela bangcwele benkosi, bangcwele benkosi izulu lomhlaba. SiNkulunkulu sefundiwe umthandazo wesabatha. Ngizocela nje ukuphinda laphana evesini eka-3 emthandazweni wesabatha khona into eshiwoyo lapha, isho kuthina maNazaretha ingcwele, isho uJehova phezu kwamaNazaretha wonkana ngoba iyona ntshumayelo enkulu le. Ngimangale maNazaretha ingcwele kwenzeke ukuthi uyabheka abantu abanye bathole ngenzeka mhlawumbe kuyemdlule kungadlulile kahle ngosuku langolosihlanu lokulungiselela isabatha. Amen. Ubathole abanye ngesabatha futhi basalungiselela isabatha futhi.
bayaqimba bayageza ngesabatha. Cha, aqinjwa ngesabatha ngoba sisamukele isabatha ngosuku langolosihlanu. Amen. Uma ngabe wayengekasho ukuthi baba kuhlanjulweni isabatha kuzobuye futhi nangesabatha futhi kuhlanjulukwe, yavukwa ngesabatha kwesulwe. Amen. Ngoba yisuku olungcwele. Kuthiwa uma sonile siyothethelelwa izono ngalo. Amen. Ngabona nami ngelinye ilanga ukuthi isabatha likhulu ngale ndlela exakile. Lapha ekhaya kwaMasibuko wawadideka unkosikazi ukuthi lo myeni ungeno yini ngami. Wabona kuyibhodwe labona ngolosihlanu ibone ngomakhelwane. Savuka thina ngesabatha sa esabatheni kanti ibhodwe liseziko ngokuba akukho ngakhulumi noShembe. Lahamba ibhodwe laya kuShembe lawo mangala lathi laba basephumleni mina ngisemlilweni. Ngathi ngizibona ngisemsebenzini wasezulwini eBushumayeleni, ngathi mangena inkonzo yasekuseni ngafuna ukuqombeka phansi, yaqhaqhazela into ongakazoyibone. Ngadideka yaphuma inkonzo yasekuseni yangena eyasemini kwanjalo. Ngazibuza kwenze njani kanti ibhodwe selibangele uShembe. Lapho ngabona khona ukuthi uShembe uNkulunkulu. Amen. Ngathi mangifika nguye ethempelini, ithempeli engikulona-ke lapha umuzi kusehambuza ithempeli kusePhakamani Thempele. Amen. Ngathi ngene egcekeni kwafika ukuthi ngibuze unkosikazi ukuthi liphi ibhodwe la ekhaya. Kwafika nokuthi ufika uShembe ukuthi angibuze unkosikazi ukuthi liphi ibhodwe. Wakwamangala unkosikazi ukuthi le ndoda ingenwe yini ngamabhodwe. Wase yachaza ukuthi cha ibhodwe libolekiwe. Osekuyi impendulo ukuthi lona-ke ibhodwe leli ecishe labulala ngesabatha. Ngabe sengishaya umthetho. Ngathi yonke into yami mabe kwenzekile ithathiwa ibuye ngesabatha, ibuye ngolosihlanu ize ekhaya. Njengoba sekula sekuseni. Futhi-ke isithathu thandazo wesabatha. Besabeni uJehova. Naso nje into efuna uShembe ukuthi asimesabe uShembe. Sibe novalo lukaShembe. Sizukulwane ngezizukulwane. Zizukulwane ngezizukulwane. Nigcine imithetho yakhe. Bese siyayigcina imithetho yakhe. Anilobele yona uJehova ngenceku yakhe uMose. Asilobele yona njengani nje kukhona intombazane, intombi yangapha eNdwedwe yakwacele inkosazane yagana lapha kithi. Uma igane lapha cha yagana ihlasuthi nje hayi eqinile njengami cha. Ethe kuba ngaphansi kwami. Ithe mase ngenile egcekeni seshadile. Uboyilwele into yakho. Mayibonke sekula sekuseni. Uma uShembe sekuphile into yakho ilwele. Le nkosazane yakulwela umendo wayo. Wavuka indlala. La igane khona. Waphela ukudla. Kodwa le ntokazi yakhuluma ngoShembe kuyo. Uthi Shembe njengoba unike ungiphele umshado. Ngase sengimbathwa indlala kangaka la ngishadele khona. Azange ngithathe umthwalo kuye kubo ukuthi ngithi ngoba ngangidla ngusutha. Wayilwela le nkosazane le umshado. Yawulwela umshado wayo. Bantwana bezulu umhlaba yaquqa yathandaza yabuza ingilozini yayo ukuthi le ndlala engaka ivelaphi. Yathi le ebusuku kanti abantu balapha ekhaya baboshiwe. Yabona abantu bacindezelwe ngeensimbi
yase seyibavusa yathi vukani makhehla yase seyibona ukuthi abantu bala ekhaya baboshiwe ngoyibonke kula section yase seyiyahamba iyawunikele iyacela enkosini yathi icela ukulekelela umkhwenyana yalekelelwana la ekhaya ngoyibonke kula section ngoba singaba section yingitshele labantwana ukuthi bantabami ngicela usize wena ube nenhlanhla waya esikolweni wafunda mase sofundilwa ithola imfundo mase soyitholile imfundo wawuthola umsebenzi wayithola imali kodwa ungaqhoshi ngalezo zinto ngoba izinto zalapha emhlabeni ngabe selewaba khona ugogo nomkhulu obuyayo ukuthi ngicela ningishawulela ngihamba ngafundanga yinto yokuba siziphilise lapha sibe ngabasebuhleni kwakho imizi emihle kubonakala ukuthi imizi yamaNazaretha mihle amen yacela ngenhlanhla enkulu uShembo ibuyisela impendulo ingane efundile wayibonke kula sebuhleni kodwa ibhizi zangumendo wokufunda kwayo ya uNkulunkulu yavele yathola ithenda lomgwaqo wayibonke kula sebuhleni yase ithola umsebenzi yasebenza waseqhamuka kosekele eceleni bathi masiphanimani yakindlu wathi uma cela ekhaya ngibona abantu bakwami baboshiwe wathenga inkomo nembuzi elekelela umkhwenyana wayibonke kula sebuhleni isho ukuthi iNazaretha ingcwele lokho kuyadingeka lapha eNazaretha ukuba njengoba singaba sebuhleni yonke into yethu esiyenzayo ibe ngeyasebuhleni mayibonke kula sebuhleni engilapha na ku5 emthandazweni wesabatha kuthi asimesabe uNkulunkulu maNazaretha yengifikele na inkumbulo ngikhumbule noma ke iNazaretha ingcwele kuyale noma insuku sezibile cha bengifisa ukufika kulesi sikhathi sekude le kwathothi izinto ningi ukuthi cha nami ngezikizayo ngiyarejistwa lapha eNazaretheni amen uzobe ngemukela amabandla isonto ke alilindi ukuthi kambe kuyoze lihlala kubakishini isonto bayibonke kula sebuhleni ngakho ke iNazaretha ingcwele sikubonile lokhu ukuthi fanele sikwenze saphila ngoba khona sike safika lapha ubaba nje kade sekuthuthukeni siyobakhonzela sebahamba emhlabeni ubaba waba nequestion eningi kakhulu ukuthi lento ufanele uyenze usaphila bayibonke kula sebuhleni ngifunda baba ngiyalincenga zizukulwane ngegama likaJehova inkosi nangu Thixo uyasincenga bantwana yabona ukuncenga uNkulunkulu akuyona encane siyancenga njengoba nincengekile nje ngicela ithempeli lemayibonke siyancenga gcinani umthetho kaJehova uphile ukuthi asigcine umthetho kaJehova maNazaretha ingcwele silalela uNkulunkulu wangempela lo nkulunkulu esikhona esiyena umenzi wezinto uyasikhombisa ukuthi akayena umuntu kunendaba nje engifikelayo maNazaretha ingcwele bengisesikhumbuzweni sothi ngalinkosazana uma ngisesithungweni inkosi yakabuyela egiloni ikhuluma indaba enkulu ukuthi umfowabo wayesebenza eMpumalanga uma esebenza eMpumalanga wabese ushuthi wayethunga efaka amakinoko eshedini lomsebenzi uma uzwa kuyahlekwa ngale indawo nje kwazi ukuphakama nje ubuke nalabasekayo ukuthi bahlekana ukuthi phezwa naye wahalela ukuthi akabone ukuthi labantu abajabule kangaka lapha ngale kulolu thango ngale wabe sesegibela phezu kwekhabethe kanti inalidi ibambe ngesandla ibambe ngamazinyo walunguza ngale wasebona ukuthi leyanda inaso isidingo sokuthi ingamhlekisa ngebhadi
laseliwa ikhabethe. Wabe sekhohlwa ukuthi ubambe inaliti ngamazinyo. Yasiyangena inaliti emathunjini uya. Mayingena inaliti wabonakala ukuthi ayikhona sengenile ngaphakathi. Ngilanda lapha kushembe ukuthi ushembe umnikazi wento zonke. Bantwana basezulwini uyayenza ushembe into engekho khona. Wabonakala-ke kwathunywa umfundisi uShabanga abasendlunkulu ukuthi akuphuthunywe ebuhleni bobika nangumntwana wenkosi usegunyini alithi. Bathi ayifika into yasezulwini yanuza egcekeni. Yasimhlangabeze yasibuza ukuthi kunjani kusaphilwa endlunkulu. Wathi uShabanga umfundisi wathi baba akuphiliwe umntwana wenkosi ugunyini alithi. Uthi into yasezulwini yasese ibambe izandla kanje. Yasivumbatha izandla yasiyashikisha. Yathi kuya amafutha. Ngempela abuya amafutha yawabusisa. Yathi base wabusisiwe siyakhuluma umfundisi uShabanga uthi kepha baba akekho ekhaya ule eMpumalanga lapha ekhona. Ithi into yasezulwini abekho alamana naye. Angaze ngimuzwe mina inyanga kuthiwa yiyo lapho umuntu imlaphe ngomunye umuntu. Ayukhona. Bathi hayi aphathela nabalamana naye amafutha. Wayibona Nkosi ngula sebuhleni. Manazaretha ingwele bakhothisa lo umfowabo abalamana naye bayosindula eMpumalanga. Wayibona Nkosi ngula sizi uNkulunkulu impela Manazaretha. Siyakhohlwa nje ngoba phela singabantu Nkosi yami. Hawu uNkulunkulu yasho njalo ingane ngelinye ilanga zinikwa inkonzo lapha ebuhleni ngoJulayi. Zathi baba hayi ukuthi asikuboni ukuthi uNkulunkulu sikubona impela. Hawu baba washo usiqedele ngisono singangena sonke ezulwini. Singenhla. Manazaretha ingwele ngoba sibona kuyiko nokukhona. Ngoba uShembe uyazenza imanga nemangaliso emehlweni ethu. Wayibona Nkosi ngula sebuhleni. Kukhona nje enye insizwe yakwangcobo lapha kwaMaphumulo. Awufunda uMateyu lapha 10:19. No Mateyu 16. Mateyu 16. Kepha uma beninikela njengoba Nkosi yami uShumayeli abasebe ubese nginika lapha inkonzo. Uma beninika kubeka baba. Ningakhathaleli ukuba niyakukhuluma kanjani. Uthi uNkulunkulu njengoba seninginikiwe inkonzo ungakhathaleli ukuthi ngizakhuluma kanjani. Ukuba niyakuthini. Ukuba ngizawuthini. Ukuba niyakuphiwa ngaleso sikhathi eniyakukusho. Njengoba sengiqalile nje ngiphiwa unyazi manje ukuthi angikhulume. Ayikho iphephe ngiphethe la ukuthi khona engizakhuluma mangifika la ngicangiphiwa unyazi la ngininye unyazi futhi mayibona Nkosi ngula. Kasinina elikhulumayo. Akumina ngikhulumayo la mazwi engikhulumayo. Kodwa umoya kayihle wena okhulumayo. Umoya wonyazi okhulumayo ngami. Uyakuthi umuntu uyabonga uNtakathixo inkosi kusisi. Mateyu 18 ivesi elika 16. Bantwana bezulu lomhlaba kunensizwa. Lensizwa ngiyakhumbule ngapha ngakithi. Kunensizwa kwaZaza. Khona ngapha eBergville. Lensizwa kwaZaza yayingayigqokile ingubo emhlophe. Simenye umfowabo. Umfowabo unenkinga uthola amantombazane kuphela. Kumnandi ukulalela Manazaretha. Ngoba ukulalela kuyaphilisa mayibona Nkosi ngula sebuhleni. Uyabika uthi Mshumayeli ngisenkingeni umelusi wenkomo akekho. Ngithi we umfowazana akusize
ubezinsizwa zika-23 ike sizokhuluma namakhehla ukuthi kungani kumele usangabikho ekhaya. Linsizwa yasesenza lokho esibiza sizinsizwa zika-23 sangena ekhaya sathi sihleli nje yasiyangena lensizwa yomfowabo yathi uManazaretha yathi thulani lutho nanazi lutho ngoshembe usho umuntu ongayigqoka ingubo emhlophe wathi anazi lutho lalelani ngitshela mina kwafika umbiko ukuthi kuza amaphoyisa azofuna isibhamu ekhaya ngase sengilanda amanzi abusisi kumfowethu ngase sengichela ngawo la ekhaya ngathi mase ngichele ngawo lapha ekhaya yaqhamuka iveni yase sengingene egcekeni yathi wayingene ngathatha isitulo khona ngapha ebhekuvile kunezitulo ezinemlenze emithathu egameni likayise elendodana mabe befica nje ngapha bengakwazi emangwaneni bamnika lesi situlo bafuna ukubona ukuthi iyakwazi ukuhlala ngaso vele bese bekubona ngaso ukuthi hayi lona uhambile akanalo ulwazi laso uthi wasethatha lesitulo waseqhiya ngorondo yangena iveni yathi wayingena iveni Manazaretha azishembe uNkulunkulu yathi bayingenile iveni ushembe waphendula iveni yayidla kwadlala hayi Manazaretha ucabange uphuma evenini uphinde useshe iveni futhi abayiseshanga iveni amaphoyisa wachitheka konke kwakuphakathi kwanginikelile efuna isibhamu shembe waphendula iveni yayidla kwadlala kwachitheka kokushela udladla lapho uqhile erondweni lapha bantwana basezibini wase sebavula umqondo babona ukuthi akuyona indlu lena iveni lena bathatha ukhiye bafaka evenini bashiya kanjalo ukuthenikelele ababachitha befike epolice station eBergville bayibonke sekula sesishini wasebona udladla ukuthi unezinto ezibalekile la wabutha wahamba nazo wazise epolice station eBergville ngathi hlama amaphoyisa athi hey shiya lapha mina nomuntu mubi lapha sinomuntu mubi weManazaretha bayibonke sekula sesishini Manazaretha ingcwele ngilanda ukuthi bantwana bezwe lomhlaba ngizokhumbuza ukuthi nalabo abangayigquli kwafethu asiyigqokeni ingubo emhlophe amen ukube kuyangami nje ngabe nivele niphakame nonke ninegqoka ingubo emhlophe nivele nithi niyayikhetha inkosi umyazi lezulu amen ngoba sekufika isikhathi kunensizwa yakwaNgcobo ngapha kwamaphumulo kodwa soyifundile incwadi awufunde incwadi yomceliso kodwa abusisiwe amehlo enu kodwa Manazaretha abusisiwe amehlo enu ngokuba ebona ukuthi akuyena umuntu lona uNkulunkulu izindlebe zenu ngokuba zizwa ngiqinisile ngithi kini abaprofeti abaningi nabantu abalungileyo abafisa ukubona lokho enikubonayo ababoni lutho lutho lalona esheshe kuyashesha lokuzwa lokho enikuzwayo abakuzwanga lutho nje bathi umdlalo kuyadlala akudlalwa umkhumbi kaNowana yabona manje uzosala ngempela isikhathi sokuthi ungene emkhumbini ngoba kangena emkhumbini ngaziyo mase uvale umkhumbi ungena kwabani ngoba hamba uvala umkhumbi mhlawumbe phambi kwakusasa nje uvala sasa uthe waba kuphela waziyo bayibonke sekula sesishini linsizwa yakwaNgcobo abamazi ushembe asilalela uthanda abantu beManazaretha engcwele nathi sikamfundzi ubaba uthanda abantu akakhethi akabandlululi hawu bantwana benkosi yomhlaba
hawu maNazaretha engcwele lensizwa lena ithi yadingazi ngoShembe ukuthi uShembe ubani nakubo bengazi nje ngoShembe ithethe ukufa kokuwa uma ithethe ukufa kokuwa ithi ayiwa kahlanu ngosuku uthi waphuma wahamba umama wayemsebenzini yasala lensizwa yabasa kanti isikhathi basa seyiyazibasela kwavuka ukufa kokuwa yasho phakathi emlilweni babo babili nomlilo yangena phakathi yasha lapheli inyama uthi abantu bangakithi kwamaphulu balazi iphunga lokusha kwenyama yomuntu maNazaretha ingcwele uthi laze kwaze kwasala idolo lasala phakathi emlilweni lasala lodwa ithanga yaphela inyama uthi yaseseya iyathumeleka uRondo kusifanele ashe phakathi sikhuluma ngothanda abantu sizethanda abantu maNazaretha webantwana bezilomhlaba yathi seyithumelekile indlu yaseyaqhamuka waseyangena uthanda abantu ephethe isigqoko ngesandla yaqhamuka into yasezulwini yafike yamxukula yasimbeka phandle wayibonke sekula sefini yaseseyithi siyodibana esibhedlela uthi kwabe seqashwa imoto kamakhelwane yabe sekubizwa nge-ambulance yathathwa wasiwa esibhedlela Imphumulo uthi ejova ngemjovo ewu-9 noma 8 ngosuku intuthu igcwele emzimbeni into ongakaze uzuyibona uthi newashili esishoyo ukuthi umphefumulo uyaphuma uma selithi liyehla ilokhuta leli khombisa ukusetatazela onesi bese qhamuka umoya omkhulu uthatha ubuyisele phezulu igeyiji phakame wayibonke sekulathishini kwabonakala ukuthi ayikhona akadlulela Sitenga lo ngqobo u-Ayanda igama lakhe wadlulisela Sitenga nakhona babona ukuthi ayingangathi base bemdlulisele eKing Edward bathi mabefika nakhona kwathiwa ayikhona ukuze kulunge yonke into fanele kusafwe nomlenze kufakwe omunye umlenze owensipho wakungolosihlanu wafika udokotela wamkala ezobuya ngomsombuluko uzosahwa bese efaka omunye umlenze uthi ngaleso sikhathi uma beqaqe ibhandishi lena isuka namalahle nenyama neculo ezesisele ethanjini akhale uzwakala iyodi yonke ulale ehlale ebheke phezulu sikhuluma ngothanda abantu Shembe Nkosi yehle ezulwini yabonke ebantwini maNazaretha ingcwele lashaya usuku langomsombuluko akafika udokotela shaya usuku langolosibili akafika udokotela shaya usuku langolosithathu akafika udokotela shaya usuku langolosine azafonela udokotela ukuthi umuntu uyafa ehodini athi udokotela uyofika ngolosihlanu uthi ngo-9 ebusuku kwangena amanesi azoshinda la sekuseni uthi akazi ukuthi agcina seshonaphi lana angene ebusuku uthi kwangazathi kufika ubuthongo okwakungekona ubuthongo kodwa wayibhekile hawa siyangena udokotela wasezulwini wamaNazaretha hawa uyangena into yasezulwini yangena nomjiva wayo ifake into zodokotela mayibonke sekula sefini ingena iphethe isigqoko ngesandla maNazaretha ingcwele ithi mayifika yafika yavula lapha engubeni yathi hawu mntanami kanti ulimele kangaka
yathi sikuzwile ukukhala kwakhe ezulwini, sikuzwile ukukhala kwakhe ezulwini, ngeke unqunye umlenze wakho. Ngikhuluma ngomuntu okhona ngelinye ilanga uyofika khona la eSandanezo, ngoba ngikhuluma ngomuntu okhona ogijimizwe lonke mayibongoze kula sebushini. Ngesizwe kwangcobo ayanda ogijimizwe lonke utshela abantu ukuthi khona uNkulunkulu emhlabeni. Bantwana basezulwini yase seyithi inkosi ngizahamba mntanami ngizobuya. Nangempela yahamba into yasezulwini. Yathi mayibuya yabuya se iphethe ikhwama ezibili ibhutwesi ngapha nesinye isicwelezelayo ngapha. Yathi mayingena yase seyingena iphethe ngesandiso ithi mntanami namhlanje sizokujova ngomjovo wasezulwini mayibongoze kula sebushini. Uthi wasethatha isigqoko sakhe umuntu wasezulwini uthanda abantu wasibeka esifubeni wathi mntanami namhlanje ngujova ngomjovo wasezulwini. Yasezulwini yasiqaqa ibhandishi yayiqaqa. Uthi uNgcobo ngesikhathi ubaba eqaqa ibhandishi kwangazathi kuthi akaseke uyakitazwa. UNazaretha ingcwele. uNkulunkulu sicelele ukuthi uNkulunkulu sisize sihambe emhlabeni esiyigqokile ingubo emhlophe. Ngoba kunzima ukugcina sofela ehlane. UNazaretha ingcwele hayi bantwana bezulu umhlaba sihleli nento enkulu kakhulu emhlabeni mayibongoze kula sebushini. Uthi yaseyiqaqa ibhandishi yayiqaqa ithi seyiqaqile ibhandishi waseyibeka eceleni wasekhipha indwangu emhlophe wasula ithambo wasula uthe selisulile wasevula ibhutwesi lapha wakhipha ucingo walikhipha ucingo waseselibeka la ethanjeni. Uthi mntanami ubonani? Uthi baba ngibona ucingo. Uthi mntanami akulona ucingo lo sizokhanda imithambo emisha. Emani imithambo yakho yasala emlilweni. Uthi waseyifakela uNazaretha ingcwele wayifaka ukhuluma indaba enkulu. Uthi uma bebuza abantu ngane sikhuluma ngomuntu okwelona iNazaretha kaZimoshele. Uma bebuza abantu ubobatshela ukuthi bekufika udokotela wasezulwini oShembe. Bantwana basezulwini njalo besho njalo emtshela lowo bantwana basezulwini uthi kusuka lapho wayevula lesikhwama esitobezelayo. Uthi wasese ekhipha into exovwe ngathi uflower. Ithi namhlanje sizokudala kabusha. UNazaretha ingcwele inyama yomuntu idayisa kuphi? Ongakhandi iminyalo dayisa ayikho ngisho fashion. Nakuphi asikho nje isitolo kuthiwa dayisa inyama yomuntu. UNazaretha ingcwele uthi waseyanameka bantwana wase ekhanda isitho wafakela uNazaretha ingcwele. Uthi sefane waseyaflathela wabhekane uthi sebhekele uNazaretha ingcwele siyofa sikhosi siyofa sizilanda sabona kukhulu abusisiwe amehlo enu. Ukubona baningi abantu ababefisa ukubona lungababoni lutho. Waseyaflathela hawu sengikhoshiwe mntana, sengikhoshiwe ukufakela into konje idolo lakho lasale empilweni. Wasesekhipha esikhwameni wakhipha isidikiselo wasesesinameka edolweni. UNazaretha sikhuluma ngo-Ayanda oguqa ngedolo lasezulwini mayibongoze kula sebushini. Njengoba kumashi nje umfundisi uMbhele ukhulumile ngayo wazongiphakamisa phakathi emathempeleni lapha eTafelkop mayibongoze kula sebushini ukuthi nangu no-Ayanda ukhulunywa ngayo. Khuluma ngento ezinjalo uNazaretha ingcwele. Asinamatheleni sethembeni uShembe ukuthi izinto zonke uShembe uyilanga liphuma noma uhluphekile uShembe uNkulunkulu noma ngabe uyagula uShembe uNkulunkulu noma ngabe kunjani uShembe uNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu yazi ngeke ngikhumbule indaba
akayenza Manazaretha ingcwele yasiyaphuma into yasezulwini uthi ungcobo wafikela ngokumnandi ukuthoba walala uthi wathuswa yinensi lelashiye efika izolo ekuseni lafika umntana womuntu uthe bayingena lapha ewodini uthi leli nensi lali nenhlanhla kodwa la nebhadi khona lapha uthi lavele athi nje umntana womuntu kodwa ubani lo linuku kangako athi ibhandishwa ibeka kanje phansi uthi naye kulikhula abheke lapha ukuthi lo muntu adenzani lapha emlenzeni wakhe engani nesi uAyanda limshiyene elithambi izolo namhlanje uAyanda limfica unesitho Manazaretha ingcwele silandela inkinga Manazaretha lathi malithi leyivula nje ingubo inensi wacishe laquleka lithubani okwenziwe kanje uthi uAyanda uthe ushembe wasezulwini wathi wena ukugula ngempela yabona ukufa ukuwa lokho sekukuhlanganisa ingqondo nentuthu lena ikuhlanganisa ingqondo akekho umuntu okuthiwa udokotela ushembe la emhlabeni oy kwathola ukuthi uthi isiteyi soka lapha esincenga lento kwazi ukuthi cha ongcono wothi uJesu ayobona uAyanda ukuthi ayikho uma sengiqambamanga ngizobuyela kulesa simo ngoba uAyanda wenza umhlolo kwaladelana nomuntu uvela uvuka uAyanda wahlala ngezinto ngibongo sekula sesini wakhuluma sesini umuntu ade ekhuluma ngokulala Manazaretha ingcwele kwafika kodokotela kwafika abelungu kwafika yonke into ongayicabanga nje intatheli nani kwabonakala ukuthi hayi abelungu ngabaphiwa ubusabane thina sibuye nebhadala bathi abelungu cha akekho umuntu ongenza kanje ngaphandle kaNkulunkulu uNkulunkulu ukwazi ukudala umuntu bayibonke sekula sekuhleli wahlala amaviki amabili uAyanda bese ukwenza isiqiniseko ukuthi ngempela uphilile yini wabese yaphuma esibhedlela uthe mayisephuma wavuka ukufa kwama ngenyawo wabese hamba ke seyuthingweni uthi wena nkosazana lafikela laqeda ukufa amen kanti usenkingeni futhi isibongo uyazi ukuthi okwangcobo kodwa ubaba kamasi nekuba ngalazi wase sehamba uNyazi lezo wathi wayifika lapho baba ubaba ngimazi nekithi hawu ikina ulazi baba wakho ukwazi yebo baba lathunyaze ubaba wakho uzomthola khona la igcekeni wayibonke sekula sekushini uthi wathi yasuka nje wadibana nendoda ithi ifuna indodana yayo uthi ubaba wami ngamthola ebushini yayibonke sekula sekushini isho ukuthi Manazaretha ingcwele uNkulunkulu lona yazi ke ngikhumbule ngelinye ilanga amabhunu efuna ukuyobulala ubaba mkhulu amabhunu la bambophelisa inkabi bathi akawongena esitulwini ayotheza inkulu ngoba babefuna ukuthi adliwe amabhubesi babazi kathi ukuthi ngeke abuye ngempela wangena esitulwini laqhamuka ibhubesi walikhomba inkomo liboshe lekhuma ibhubesi inkomo lekhuma wayetheza ubaba mkhulu ladwala iflaha komo yinye manje yey Manazaretha inkinga lesilandelayo uyesuka wayibiza lona ibhubesi lona lifake ejokweni bayibonke sekula sekushini ngifuna ukuthi Manazaretha silandela inkinga ngempela bathi bebona abelungu baqhamuka ibhubesi iboshele lenkomo awagijima ngamabhulaza into abangazuyibona ngikhuluma ukuthi ushembe uyalalelwa bayibonke sekula sekushini Manazaretha ingcwele ngixolele athe sengikhumbule ngangigcine emandulo
Ngisenene lezimnyama ngigcina la sekudekeni wani manje. Mayibongo hayi maNazaretha ayingcwele sinoNkulunkulu oNkulunkulu. Yabona nami ngelilanga ngabona nje ukuthi ushembe uNkulunkulu ngiyaphuma nomfana wami sifungweni uma hey yabona uyayenza ushembe into engekho ibe khona. Mayibongo sekula sebushini maNazaretha ayingcwele hayike ngimile la kwakuyisuku lezi zo-Good Friday yabo abantu sebeyahamba abanye bayigoli abanye bayeThekwini abanye kanjalo. Ngimile nami ngisifungweni lapha simile la imisi imoto ziyangendlula ngithi naye uyazi kodwa ngijaha ukuthi u6 angishayele lapha esifungweni. Hey le ndoda esiyilandelayo wasezenza imanga zakhe ushembe. Yathi mayiqhamuka imoto yangendlula yathi manje ngalapha uBhim yasima uma ima ngeza ngibhinqibhishu leli ngathi mangifika nje ngithi ngiyagibela waseshile umnikazi wentombi wemoto wathi hawu yazi bengithi intombi ngathi hawu ushembe ubonile ukuthi akasuse lobuso bendoda ukuze ngithole imoto ezangithatha ngisalapha. Kodwa lo muntu abangisangidikize emotweni wangithatha wazongibeka lapho. Mayibongo sekulathi ngisho ukuthi uMaNazaretha silalele inkinga uyazi ushembe phendula nje into engekho ibe khona. Manje ngisho ukuthi uMaNazaretha ayingcwele sicela ukuthi uNkulunkulu sinamathisiseni okakhulu nje asilungiseni nje. Ngizobonga kakhulu nje kunabantu bakithi abanye bagcwele khona lapha eGoli ekade sibambisene nabo sithetha amacala okhokho basendulo. Amen. Manje ke sibuya khona nje nathi sesiyazi ukuthi uma sihambe emhlabeni kuyobonakala ukuthi sicishe sazana. Mayibongo sekula sebushini ngoba omunye ubabonile impela bedoswa emgodini ngentambo. Uma bedoswa ngentambo ushembe ngoba uvela qhamuka kulabantu abangawona amaNazaretha. Hawukuthi abantu abadoswa ngentambo kuthiwa hayi abantu bakwaMasibuko lapha engani balungiselela kuyongena esigodlweni sebelungiselela ukulandwa kade becindezelekile. Mayibongo sekula sebushini ngakhathi siphuma kuyona lo msebenzi onjalo ngoba sizothetha amacala isikhathi esiza kusona sinzima. Ngilanda la omunye umvangeli wakithi ngoDisemba ka-2023 wahamba waya lapha ebusheni. Mayifika lapha wafika insizwa kaManyama ithini insizwa kaManyama kunamakhosana athunywa kukhona indawo le noma abanye bephambana nako nje kuya kodwa yiyo yona uma bethunya kuthiwa baye lapha ekhaya imphefumulo bayotshela laba bashumayela ukuthi batshela abantu balungisa imindeni yabo ngoba ubabamkhulu useyibambe ngesandla. Uma abantu bengalungisiwe bophela kakhulu emhlabeni abantu. Manje-ke kubalulekile sithethe amacala ngoba sibazi ubaba ukhona nalento esikayazi. Akekho noyedwa akayobuza nje ukuthi baba babuphi abantu bakithi. Kufanele sibabuze sibazi ukuthi bakuphi. Uma kungeke bahlala ngasitsheli ukuthi bakuphi. Ngoba sokusithi sikhona la kanti ayikhona bekhona. Manje-ke bantwana bezulu lomhlaba silandela uNkulunkulu oNkulunkulu ilanga liphuma noma lishona. maNazaretha ayigcwele sicela ukuthi uNkulunkulu asibheke asithande asenze bantwana bezulu lomhlaba nje wasigqoke sibahle kangaka. Ihlupha ngento eyodwa nje andibona usize phela niphathe neyibuke neniyibuke nje ukuthi nibahle kanjani. Mahla maNazaretha uyanitshela omunye lapha kwamashu washayisa iNazaretha ngemoto. Uma ishayisa iNazaretha kwase imoto yangena eScrapyard. Uma ibuzwa ukuthi hawu
kwenzeka kanjani uthi ngizwa ngathi ngishaya isitsha ngoba uShembe wayivikela iNazaretha wayibonga sekula sesini sinomvikeli maNazaretha engcwele silandela uthanda abantu maNazaretha engcwele ngoba ziningi zona indaba nomshumela kakutshelanga isikhathi lapho ukuthi kumiwa nini kanti phela kufanele uvele upropose abantu anisebesuthi ubona ukuthi hayibo labantu abasayesekho ukungena phela lokudla manje bantwana bezulu lomhlaba uNkulunkulu usithandiwe ngale ndlela isimanga sakhetho yengikhumbulele la ngithuma khona maNazaretha kithi su-13 kodwa unangini wonke wahamba wonke emhlabeni sazosinda siwu-4 noma-ke sebehambile-ke laba abanye kwakubade umkhuhlane ekhaya umfowethu omdala omhlaba engimela naye umhlaba umkhuhlane wathola omunye umama owomthandazi bamthatha bamsala umthandazi hayi washo-ke wasinda umfowethu ngewasho ngase sengiba khona mina awufuna uJohani 12 lo Johani uqala 12 lo mnini uma sebethi bangithatha nami bangisa lapha kumthandazi bafuna wageja umthandazi wabathi uyawasha ngesiwasho kodwa siwashe lutho bathi ufa siyathatha uShembe uNkulunkulu amen Shembe wangena kumfowabo watshela lo mfowabo ukuthi le ngane izosinda ngani wasesethi dadewethu ngicela ukufaka isandla wasehlulekile phela ayikho into ayingayenza wathi kulungile mfowethu ngilekelele nangempela wavele wathatha nje isikhumba semvu omnokisa isikhumba semvu ngafresha nje wayibonga sekula sebusuku ngibongona ngifresh ngasindizwa isikhumba semvu engani kusasona ngasinda amen manje ke kusho ukuthi iNazaretha engcwele uShembe kukude la uzalwa nathi uShembe akhule nathi uShembe asilondoloze ngoba ngiyakhumbula nje naseThekwini ngani abanye babona nje mhlambe namazinyo amabili ngathi awegundwana ngathi ke belindi lapha eThekwini uShembe efuna mina kwangicaka uShembe akawangaphuma umphefumulo amen ngathi khona lapha ibhilidi lapha ngako 320 khona kwakwakho khona ngadilika lapha uShembe wangicaka obaba umphefumulo wangaphuma wayinkonkosi ekula sebuhleni ngelinye ilanga ngamuka namanzi emncaleni bami ngani kwangenisa umfula mina usisi losini ungenisa umfula wagcwala umfula abadala babambelele emashubeni enkomo bangishiya ngaphesheya komfula bathi siyakushiya kanti mina nginoShembe wayibonga semkhula noShembe ngizalwe noShembe wayibonga semina sebuhleni umnandi kabi kusalwa noShembe ukhule noShembe ngoba utabuleka nje sekuthiwa ikhona indaba yakhe iphelile nami ngashesha-ke ngithi ngizama bengishiya ngempela ngathi ngithi ngasho phakathi emfuleni ahamba nami amanzi kangikhipha uShembe wayibonga semula sebuhleni ingakho ngithanda kangaka le bheshu langisindisa ngabhinqa ibheshu phela sasibhinqiswe emabheshu ngaleziya khathi wayibonga sekula sebuhleni sasijabula ngokhisimusi sithengele iphindana zokhakhe sijabule kodwa nje kanti uNkulunkulu babe sifundisa indlela sezulwini funda incwadi baba kodwa labo abamamukela laba bamemukela wabanika amandla njengoba nani la enikhona manje ngaphakama manje nithina likhetha unyazi lezulu ngobe senithola amandla manje ukuba babe abantwana bakaThixo nibe ngabantwana bonyazi bakaThixo laba bakholwa egameni lakhe kubeka ababengazalwa igazi laba bangamaNazaretha abazalwa igazi lentando
nangentando yenyama nentando yendoda nangentando yendoda kodwa bazala uthini nina maNazaretha nizala unyazi ulizwi wabayinyama ngiyabonga mntakathixo ngiyabonga banqwele benkosi nami ngiyabonga uNkulunkulu lokasengiphe kona ukuba ngikhulume phakathi kwabangcwele enginethemba lokuthi maNazaretha ingcwele wonke umuntu uzovuseleleka ukuthi ushembe uNkulunkulu amen ngoba ngicela ukuthi uNkulunkulu angisize wonke umuntu la uze esuke ejabule onyazini amen ungababikho umuntu olimalayo ngokwenhliziyo nangomoya lobasila ngicela ukuthi wonke uNkulunkulu ukuthi nomunye agqugquzeleleke ukuthi ingangilozi inkosi yasekuseni ingangilozi inkosi yasemini ngoba iphethe ukudla kwasezulwini ngakho-ke nami ngiyabonga uNkulunkulu engithwalile nokuba angiphele ukuguqa nje sekuguqile la ngoba ngisho ukuthi umkhuhlane wona ubewukhona kusho ukuthi ingilozi engiphilisile eyaleli izwe lana eGauteng bayibonga sekulasekuseni ngoba nje ngolosine nangolosithathu ayingangaboni kahle kodwa uNkulunkulu wenza kuvuma ngavuma le naku sekuguqile ngisibongeleke ngoba uNkulunkulu uNkulunkulu ilanga liphuma noma lishona ngoba ngelinye ilanga inkosi kuthiwa yenze umhlolo inkosi ilanga kwakuvulwa indlu yezitsha bonke abantu bephethe izibane kodwa omentshisi bengekho bokukhanyisa lezi zibane kwathi omunye ngoba sijwayele nokukhulumela phambili uThixo wathi awubaba ukhosini umentshisi wathi hey thula bathi yasezulwini yavele yathi nje ngomuno zakhanya zonke ibani wonke umuntu wayephethe isibane wabona sesikhanya wavele wathi ubaba ngomuno wakhanya ibani zonke bayibonga sekulasehlile ngakho-ke manaza ngeke siqede ezasezulwini ngaze kuse khwanane inkosi ubusise ngizwile Magadi